Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elo kamakutana serang agar ya panrita so. Naria senge panrita eso serang ya naritu panritana eso elo ya pamulang. Tega enak Korea serang le apa mulang mapamula age ya serang melo kamakutana. Ya senge panrita serang eso makan jae elo ipake mapamula elo ki acara-acara ya naretu acara-acara loroe pigaue. Oh maku garo pale ria panrita so. Jadi maraga meto bentuk serang nyar senge panrita so. Aku elo kimi sengi serang ya senge panrita so ya nare wala nita cedi tata caranya senge panrita serang. Oh maku garo pale senge panrita serang asengi maraga. Jadi kita jelaskan nak pale. Naku ya senge panrita serang eso makan jae ya naritu esoe mapamulae eso juma ya senge eso juma serang ya naritu esona jagine senge tahu. Jadi ya naro masaro lebih apole ngena pepae sulapa ya naro ya reaseng api angin wae tanah masaro lebih apa mulang sinina meloe tapamulai ya rodode maga sali sapa nasrusreng Ya ro pale koso juma serang. Jadi koso sate serang agak tosi. tosi kuso sate surusreng ya narti aseng asolino sewana tanae atau masaro lebih ripake mapamulai ya meloe sikisa tanah pada mutoha papangempa padare pagalung ya manena jama-jamat tanae. Oh lo paham nih serang ya tuduh pale wasengnya agak. Ya tosi koso serang agak tosa kegunaan serang. Jangan lupa subscribe Risa Ridwan Channel 65. Ya tosik koswa serang masaro ya sengi eso bulu masaro lebih makade tawe sewana wae. Jadi masaro lebih apa mulang mak jama wae pada toha mak balu bensin minuman dingin amanena lori wewe pada mutoma kok kapang empang atau mak tukang batu buat di mana seserem mega mutomaha. Jadi upah nih serangnya roh. Tapi ya selalu aku tanah serangnya eso seneng eso agak tosi pale asennya serang. Ya tosik koswa seneng serang ria sengi eso tanah jadi sewana anjingnya serang masaro lebih dipake matana taneng meloki mataro doi mapamula balu mega rupana serang yang penting loki mataro taro bansana matana canggore masaro lebih aro kesoa senengi serang mega rupana Bugaro pale. Jadi bisa serang. Jadi keso salah satu serang agak tosa kegunaan. ya tosi kesesalah serang eso dek gage poja senang masaro lebih tosi ripake ku tahu mangideng jadi ku mangideng di supaya dek nak ngideng nak kenal selasa dek gaga ripoji sesereng ya tos rak gunana dipake majata tole pake takluk lima pasalah sesereng Pah nih serangnya roh. Jadi ya tosi kosora bae serang agak tosi. Lo pake mah agak tosi kosora bae serang. ku suara bayi sesereng riasengi eso cahaya sewana api masaro lebih apa mulam pak jama pas sewa lampu pas cahaya atau layar lebar pas salong yang mana cahaya napa kesesereng. Tapi keso kami serang agak tosi gunana tosi so kami sih. Tosik beso kami sereng riasengi eso lokolo masaro lebih apa mula mapiaro lokolo mapa boting mapa mula balu megato sini sereng Mengerti nak pale serang ya. Terima kasih atas penjelasannya. mamuari mata sesereng make gunai nang kamanak di padang kamakutana nakung kada tanpa salah sesereng dan pada ampeki sebagai manusia biasa tidak luput daripada kesilapan dan kesalahan dan saya selaku pembicara undur diri dengan ucapan daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.